February ni somni pani thole ni sang ni somni pani ani in zawa in thlir tu le ngai thatu zong te du sakna chibai kan bu ka chau kokang sipai anti mai Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army MNDAA tu puang tu chuan Myanmar sipai te ne na an in beina a sipai tlanche san ral thum engom zat an man thu soi MNDAA te hi san state malam China le Myanmar ram in rina kiang mai mongko khua atanga ko thlang lam tlang pakhata thing tlang khorau san pauk mok khua in khuaran lia MNDAA tu puang tu information officer yan nine chuan Myanmar sipai somriat vel nen an in beini in a soi kan thu don na in a talan dan chuan Myanmar sipai te Light Infantry Division 99 ni in tlailam dar thum vela in beina zual pui a re tana sipai te zoi in an in nuk dok ta ni an mani lama thi le hliam an nei chu karenga ma se engma kan tha chiang bik lo ti in yan nine chuan a soi an tlan chian nuwa kanwa chian na lama man ruwa an tlan chia san engom zat kan man ani ati MNDAA lamin an report dan chuan sipai te hian uniform basket somni silai mu sangli zanga grenade somli mortar mu songporiat bom pakwa le RPG paruk an tlan sana heng te hi an man sak vek baka thalaka te an tilang nge ani heta an talan baka hiam NNDAA lam hian chemte power bank chilpo bom kamlo in biak po na man ruwa chi rang mobile phone telin engom zat an man sa bok mongko tual chung mi pakhat chuan silai puak rituk tu kan hria thule mongko a sipai ho in khuana wat number 6 atanga in beina lam hoya lai pui tum somni vel an ka thu a soi kumsang ni som pakhata kachin independent army le sipai te in beina vain pau mor khwa hi rausan alo ni to a chuwangin civil mi thi le hliam an omlo ram an be sei ti a soi bok hetiang ani lai hian mongko a chuan thil om dan adang lam lem lova mi puiten ni tin an thangai an la chhun zom thei zel ani MNDAA chuan December sang ni somni pakhat ka topa sipai te ne na an in beina sang sipai som pani aya tlem lo an tha thule Myanmar sipai te hian lai puin voi za chuang zet ka ma se an mi le sa tu ma thi an omlo ni in yan nang chuan alo soi to ani tun nai an in beina MNDAA lam hi an che thahrim nge an in soi chang thu pa ve deuh ti chu hriat ani lova kungkalta December an in beina pokhan MNDAA lam hian sipai zavel thatin an in soi ani hei ba ka hian sipai somriat chuang in hliam an tua lain an ni lam chu pahnih chawan thia parukin hliam an tua thung he in beina hian sipai ho machine gun mortar mu le man ro engom zat an man sek ni in an in soi nge engpo ni se MNDAA laka mai ni lo tlangkar cheng chia le ram rem lo sipai beile tu pol chak tak omna hmuna te hian Myanmar sipai sul nu hi angai dom vak lo po ang video mal salama kan soi to ang khan kokang hi China ram ria om kokang Chinese ho chena nia Myanmar constitution ang tlapa mani a ro in rel ani nge he ram bial Lebanon ram tiat vel tura hian sangkha zakwa somriat pakwa kuma Chinese warlord pengjia sengadin MNDAA hi an lianin thokhat lai phei ka chu ro rela fungchel tu an hiala nikum zut thla atang khan Myanmar sipai te nen hian an in chal tau tana August thla a an in bei hlua lai phei chuan Kaunglong village traka 12 mi zanga vel zet chuan Mongko Baptist Church Berlin an tlan chi ani Myanmar sipai te chuan UN top chart International Court of Justice a Rohingya Muslim te bei chung chang thu boya anram ayo tu Aung San Suu Kyi ichu athak kumsang ni sombokwa December thla khan dahak ka ICJ International Court of Justice a hian he thu boi hi ngai tu atana nia Myanmar ram ayo hi Suu Kyi hian a howani ma se nimina virtual manga thu boi ngai tu chunjoma Myanmar ayo te hi International Cooperation Ministry ko hlain le Attorney General Thida U ten an ho to a ani pani hian Myanmar civil sarkar paithak chungchanga US in a hrek mek te zinga antel ani kumsang ni som pasaria Myanmar sipai ten Rakhine State a Rohingya Muslim telaka beipui an thlak wanga mitam tak an thi pha a minwai tel ramdanga an tlan chiat angai pha chungchanga
Gambia chuan ICJ a hian Myanmar laka hian thu boi a thelu tani ICJ hi indo pui pani nuwa UN member ramte inkara boina chin felna tur ngai tuana atana din ania Rohingya te bei ani hi Myanmar a civil sarkarin thu neina a chanlai thleng ania hei wang hian su chi ipoin an sepai te che dana an thawang hawin kota hian anram ayo te a hawani ma se nikum February ni khata sepai ten civil sarkar thu neina an hne chunuwa su chi ipo hi pon chuak theiluwin hrenjui ani ta char chara thu boi engmo za sepai te hian siam sakin thu boi then khata pe chuan thiamlo chantirin zel tang tura achung thu rel sak alo ni to ani nikum tun ang hun ni somni pani February a hian Burma Military Council sarkar do dal na lantinan Myanmar rampuma kongzo run pui na yania mi pui te chu apui apang atara zu thlangin kongpui a kalchuakin mi pui thlan sarkar nam thluwa thuni na pong lak du lo na kongzo 5 True Popular Uprising Day an lo mang tua Burma rama kongzo omto zinga chuan mi pui pungkhom tamper alan hial ome vo in ni somni pani February sang ni somni pani po hian Regathering for 6 True Revolution ti in protest day chu rampum huapin an manglia anlo ti thin dan pa ngai angin three finger salute ti le in zandaria ta sual sipai fir fiak te diriam nan ram huai le tharau sual te no chuanan ri thei chitin reng bur chia trin chia le chotol thengin an khong ri le ron ani kol ho then kha chuan tun hnaya an tanakha an maya te tanakha an traditional face powder chu an hnoi rang le boka 6 True strike hi sual sipai thu neina an la do dal rang ti lan tin ani khovel mun sang sang om Myanmar democracy lam tluang zo tum ten mani ram thawa 6 True protest day an manga Mizoram aizola po hemini den chenin hun man ania Millennium Center 12 zola traditional Burmese food chi sang zorania sum mu khom te hi Myanmar atanga Mizoram ral tan te hna tranpuinan pek adidon ani soitoangin voin February ni somni pani hian Myanmar ral tan te tranpuinan aizol Millennium Center a mitam takin kan ei phak ngai lo le ei in tui nai tak tak Myanmar mi te kut chuak chi sang zorna food charity festival for Myanmar chu nei ania chuma dar soma tanga tlai da nga thleng khan nei ani until zor tlang pui te hi changkan tui nai tak tak dang dai tak tak te bong sa a mol ta thil te hei hi ala khop mai chawang deuh sin tui tak chi te sabuti hei hi vaimim le bong sa chum polania a hi selin a chak tha le anti ngapi kan Myanmar mi te ngei siam chu atui hle ni in soi ani kai kuang tui taka Myanmar mi te na an siam dan ang thlapa siam te Myanmar readymade so mea man thei ngal chi readymade chi sang om bok tin lapitau baka dan pau te po om boka Chin traditional food po leitur om bok ani hetinga Myanmar mi te ko chuak food charity festival hi Mizoram thil thleng zen lo ani khovel chanchin thar ngai nom tak thli chun zom zel te ang UK Prime Minister Boris Johnson chuan fin fiana an nei atanga thirin Russia chuan sangkha zakwa somli panga hulama Europa indona lian ber thlen atum ni in asoi BBC a Sophie Ray watin a komna thil sang thirin in ruwa mana lian tak chuan tran to ani ati intelligent te tanga sia danin Russia chuan Ukraine in khopui Kyiv walvel chu run atum ngei ni in Boris Johnson UK Prime Minister chuan asoi mi te hian mi hring nunna hluzi an hriata boruak in mung ti top tura tran an lak angai hle ani ati Prime Minister hian Munich cha khovel ram sang hroi tu ten kumtina an ti thin dana ven himna lam soi hova in to khomna an nei hmuna tanga he thui soi ani United States in achu dan chuan Ukraine ram ria hian Russia chuan asipai nuai kha sing ruk sang kwa tanga nuai kha sing kwa inkar vela chopa asipai te hi aram chumba ka an thenom ram Belarus ate da asipai jinga hian Ukraine kho saklama in lak san tumpol hel ho to po chirtel ani Johnson chuan Russia hian aruna ni chuan tunma zonga an lati ngai lo angin an rek tu thu asoya UK le US chuan Russia company te chu pound le dollar an sum dona dan sak ani don nia soin chu an tuar hle don in soibok
minister then ka chuan Ukia Russian tele an sum dona tlenga hrek an ni tur thu hial an lo soi to khotlang ram thu nei tu te chuan tun hnaya an in bo sai dan thlirin Russia chuan eng huna po Ukraine hi arun thei reng ni na suya Russia ero chuan hei hi pha in asipai te chuan ramri a hian nun chan an sir mai ni in a soi Russia hian asipai te anu kirti soi a om hnu loka a then om ram hi arun thowangem tia an zo chuan Johnson chuan fin fiana kan nei te hi ataka thlengang ti ka hlau khop mai tuna kan hmu le hriat china alanda chuan in ruam hana then khat chu kalpui ngei ani ati Prime Minister chuan US President Joe Biden chuan khotlang ram hruai tu te hena intelligence report adon atang chuan Russian sipai te hian kho chaklama Donbas atang Ukraine hi anlu don lawa Belarus le Kiev sevel atang anlu jok don in a hril te soi Johnson chuan an ruam man dan kan hmu china chuan an tam dan thirin kumza somli panga hnulama Europa indona lianber a thlengang ti ka hlau ati mi puite chu Ukrainian tam takin nunna an chan tur lam ringot nilovin Russian thalai tam takpo an thi don ani ti ngai tu tel turin angena Johnson a hi Munich a hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky nen in komin anhuwa BBC an kom ve ani in to khomna thu asoya Russian Ukraine arun ani chuan khovel angong hle don ti asoi US President Joe Biden chuan Russia in Ukraine arun don lo chuan Russia President Vladimir Putin nen in biang na nei chu athupungin arem ti White House chuan asoi France President Emmanuel Macron chuan kumtam tak nuwa Europe boina lian Belgianga mi thlengmek boruak tu dai tur hian ma ala US le Russia hruai tu te po boruak tha siam tura imbitur hian angen ani US chuan Russia in Ukraine arun lui ani chuan Russia laka hrek na lian tak siama awau chhun zom reng bok heti lai hian Russia chuan Ukraine run tumna anei lo thu asoi ve reng boka White House Press Secretary Jen Psaki chuan President in chiang taka alo soi to angin in run na thlen ma in palai te in biang na nei turin kan in hong reng ani ati Psaki chuan Russia in tun ka top lam hian US Secretary of State Antony Blinken le Russia Foreign Minister Sergei Lavrov te chu Europe ani hmu tum thu a soibo athupungin President Biden chuan he meeting zon huwa President Putin nena in biang na nei chu arem ti ani pathian ni khan Biden hian France President Macron po abia Ukraine ramria Russia sipai te inkul mek te dan cha ani dan tu tele in biang na nei mek ani dan te an soidun US le ko thlang ram dang ta chuan Ukraine ramria Russia sipai noi kha singa chuang an om to thule tapui manga luchil anin pe reng to tian soi US company Majar chuan satellite imagery thar atangin ral thuam ba ka sipai po an hmu bel ni in soi ma se Russia chuan a thenom ram hi run tumna anei lo ti a soia hemi rual hian Ukraine in NATO member ni adil na chu nol sakan phut thule kol tuar nuwa Europe ko chaklama khothlang ram sipai da te lak chu an phut thu a soi France President Emmanuel Macron chuan Putin po in biang na nei pui boka hei hi Ukraine chungchanga boruak thalo a om chho nuwa anin biak tum ni na ani in darkar khatvel anin komani Macron le Putin hi anin biak tum khana minute za panga zet arei anoi kom towa hemi tum hian Putin chuan buaina so san chona chan chu Ukraine Security Force te che dan dik lo wang ni na soi pathian ni zana anin biak zo hnu loka hian US le Russia President ten summit an nei tur an puan ngalani Macron hian Ukraine President Volodymyr Zelensky po beboka Zelensky hian in kahai puan a in biana kalpui chhun zom turin angen ani President Biden an Russia President nena in biana nei remtia in biana manga chin feldan kong alangai tu chu UK Prime Minister Boris Johnson chu lomom ati tu soya hemi rual hian President Putin chu Ukraine ramria asipai da te nu kira a vauna te ti top turin a phut ngal bok ran choman ti ching pen thu boya thiam lo chantir Bihar Chief Minister Lui le Rashtriya Janata Dal roi tu India ram politician hlun le lar tak Lalu Prasad ti daw chu kumnga jela tang tu le cheng nuai somruk choi tu ra hrem ani Jharkhand Central Bureau of Investigation CBI Special Court chuan Lalu idaf hi kaliam ta khan kum sang kha zakwa songkwa panga tanga kwaruk inkara
Central atanga rancho mantura an donjinga cheng vai bel cheza som thum pukwa point panga diklo taka doranta treasury atanga lak chuana a inham hloi jinga puna thiamlo alo chante to ani hi rancho manti cheng pen thu boi siam sak jinga thiamlo chantir ani pangana ni lalu yadafi belin achuak meka mase adam samlo wangin nimina court hearing nei na po hian ahuna kal velovin video conferencing mangin alo ngai thla ani thiamlo chantir ani to na thu boi dang palia lalu yadafi kunsong pali tang tura hrem ani to a mase heng case palia hian belin achuak le meka bihar le jharkhand in tender ma sangkhat zakwa somkwa chawa lalu yadaf chief minister ani lai khan sarkar lai puya tanga bihar in rancho mantur asum don cheng vai bel che zakwa somnga chu ti ching pen ania CBI chuan rancho ching pen kai hnoya hian thu boi somruk pali an jiang lu ta heng jinga paruka hian lalu hi telani a thu boi jinga panga hi jharkhand a ngai tuanin pakhat hi patna a ngai tuani thonga patna kota thu boi hi ti khotlai alani Mizoram Police ten kumsang ni som pakwan hulama kuwa KG nuai kwa singkhat sangthum zakwa somthum anmanto Mizoram Police ta chuan kumsang ni som pakwa atanga kumin February ni thum thleng khan Myanmar atanga danlova kuwa tol tum somruk pakwa zet anlo man to anman zat bel khom chu KG nuai kwa singkhat sangthum zakwa somthum atling ani Police Headquarter SPIO in RTI akmanga zona chananin Mizoram Police ta chuan kumsang ni som pakwa khan Myanmar atanga kuwara to ruk tum ni manin anman za chu KG nuai ria singkhat zaruk ania kumsang ni som ni khan tum som tum pakwa manin anman za chu KG nuai thum singni zaruk som ni ani sang ni som ni pakhat khan tum som ni pali manin anman za thi KG nuai li singsari zanga somania kumin sang ni som ni pania tum thum man to in anman za chu KG sing ni sang khat zani ani kumina tum thum anman to na te chu rabung konga te tual te kho ale chingchi veng luna te ani Myanmar Deptu District Champhai District ka sang ni som pakwa khan tum khat madin KG sang ni manania sang ni som ni chungin tum som ni parian mana KG nuai khat sang kwa za som li le sang ni som ni pakhat chungin tum som mana KG singria sanga zasari som kwa man ani sang ni som ni pani aman alani lo kun sang ni som pakwa tanga Champhai District ka man to zong zong za chu KG nuai khat sing kwa sang ruk zakwa som thum zet atling ani Khozol District ka chuan kum sang ni som ni chung khan tum nga a nuai khat sang kwa zaruk som riat KG man ania sang ni som ni pakhat chungin tum nga a nuai ni sangruk singruk sang ni zanga somruk kan repeat lenge KG nuai ni singruk sang ni zanga somruk kum sang ni som ni pakhat chung khan man ani Khozol District bika kumin sang ni som ni pania tum hia KG singkhat sangkhat zaruk man ani towa afain KG nuai thum singriat sangthum zaria somli ni in kuwara aman tamna ber district ani Saitwal District ka sang ni som pakwa chung khan tum khata KG sing sari sangkwa zaruk man ania sang ni som ni chungin tumlia KG sing kwa sang sari zani somriat le sang ni som ni pakhat chungin tum ruk mana KG sing sari sangli za somruk man ani boka sang ni som pakwa nulama man zong zong hi KG nuai ni singa sangkhat somli zet ani Aizawl District ka tum ni man ani towa manja chu KG sing ni sangkwa zaruk ania Sesip District ka kumsang ni som ni chungin KG sing ni sangli zanga som ni ania kumsang ni som ni pakhat chungin KG sing khat sangre zali le kumina KG sangkwa zaruk te man alo ni to ani afain KG singa sang ni zanga som ni atling Police SPIO chuan danlawa kuwara tolruk police ten anman te chu customer an hlan thin thu atalanga Mizoram Police te chuan sang ni som pakwa tanga kumin February ni thum thleng khan Myanmar atanga danlawa kuwara tolruk tum somruk pakwa anman towa anman zat bel khom hi KG nuai kwa
singkat sang thum zakwa som thum zet atleng to ani viewer ta hne nangen na kan han zep ve lenge kan channel min la subscribe sak lo inom chuan min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngala in lo don zong in lo dun zong zong thainan in tan po aol sam zok na kha ni dona chuwa chuan notification bell kha in petanga ola in da don ya